Nshuti bakunzi b'Urugwiro Online TV, nizera ko mumeze neza. Twari tumaze iminsi tudahari ariko twagarutse. Aha turi ni mu mujyi wa Goma, ni ku cyambu cy'ubwato buva i Goma bwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Hano hari ubwato butandukanye, hari ubutwara abagenzi, hari ubutwara imizigo. By'umwihariko ubu bwato turi iruhande rwabwo ni ubwato bufite agahigo bwo gukora uru rugendo ruva mu mujyi wa Goma bwerekeza Bukavu mu gihe cy'amasaha 3 gusa, bukaba bugeze i Bukavu. Niba rero wifuza kugenda mu bwato bumeze neza, dore ngubu hano wazagana hano nawe ukiyumvira uwo munyenga mu masaha 3 ukaba uvuye i Goma werekeje i Bukavu. Hanyuma twagiye duca no mu mujyi wa Goma, mwabonye byinshi. Umujyi wa Goma urasukuye, benshi bibazaga uko umeze uwo mujyi nyuma y'intambara yahabaye, ariko ni umujyi ukeye, urimo isuku, urimo umutekano. Ngira ngo muragenda mubikurikira ku mashusho atandukanye twafashe muri uyu mujyi. Nk'Urugwiro Online TV tuzajya dukomeza kubatembereza mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugenda tubaha amakuru atandukanye ahari, kugira ngo mubashe kugendana n'igihe, mwo kumva Goma cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ahantu hari amasasu, hahora akajagari. Nguko uko bimeze rero, turacyakomeza kugenda tubatembereza nk'Urugwiro Online TV, turacyari kumwe. Ciao. Turi mu mujyi wa Goma, nubwo mubona ikirere cyarakaye hasa nabi, ariko urabona bienvenue à Goma. Twababwiye ko Urugwiro Online TV tugiye kujya tubagererayo hose. Twageze i Goma tayari. Goma kirarakaye, mu kanya kiratanga imvura. Urabona ko nyuma y'amasasu yavugiye aha, ubu ari urujya n'uruza. Umujyi wa Goma urakeye, wa mwanda wari urimo nyuma y'uko M23 ifashe gahunda y'uko izajya ikora umuganda buri wa gatandatu. Urabona ko umujyi wa Goma urakeye. Ikibazo kigihari kugeza ubu ni uko amabanki yose muri uyu mujyi ntakora. Reba nk'iyi iracyafunze, ariko urabona abagenda baragenda, imodoka ziragenda rwose. Mu mujyi wa Goma hari isuku, hari umutuzo.
nk'urugwiro online tv tuzajya dukomeza kubatembereza mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugenda tubaha amakuru atandukanye ahari kugira ngo mubashe kugendana n'igihe, mwo kumva Goma cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ahantu hari amasasu, hahora akajagari. Nguko uko bimeze rero, turacyakomeza kugenda tubatembereza nk'urugwiro online tv, turacyari kumwe. Ciao.